Arikugambaho na TV West, Sheikh Murshid Kaduyu yashobora akarungi akaryo mubiri 10 ebirukushembayo mu kisibo kandi yashaba abasalamu okukozesa eberebi besigise byona ebibarukukora barebengu bayeyeza no kukorebera hanga kunda. Nabi sallallahu alayhi wasallam kutwahiriza kiro cya Badr kiro cy'17 hati tuririyo mbero byo kwenyagiraho icyo kubanza cyona no kwengera kushoma Qur'an tukashoma Qur'an akuba Nabi sallallahu alayhi wasallam yabe natugambe yatujya tebirebi nebiro kuru munonga tuingere kuguma ndishoma Qur'an ntweshengereza munonga nicyo kurebera Nabi sallallahu alayhi wasallam kubabire mbambuza nti omuntu ashemerire kuba nakora ki omberebi yamujyante cyo kubanza ushemerire kuba no yishengereza ruhanga kusasire byo byona nicyo kurebera ntujya nti astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Sheikh Murshid nagira ngo muberebi n'umuharmu ekiro kikuru ekya Lailatul Qadr ekiro kucerayo obukuru aho musalamu arukutungiramwe imigisha erukucerayo twineme ekiro cya Lailatul Qadr. Nabi sallallahu alhanga kajati Lailatul Qadr khairu min alfi shahr. Lailatul Qadr nicyo kiro ekikucera amezi 10 hatu watunge ekiro kimwe ruhanga yakibara mu amezi 10 noba no kihaye tubanze twenyagire omberebi. Sheikh Murshid hona nayihanangereza abasalamu kongera kushomeramo ekitabo ekya Qur'ani beshengereze ruhanga abasasere kandi bashabe munonga jana. Nabi sallallahu alayhi wasallam kuyabire natugambira yatujati man qama ramadana imana wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dambi. Nabi sallallahu alayhi wasallam kuyabire natugambira ati man qama ramadana omuntu ari kwemereza horo Ramadani nanga ari kwemerera ombero bya Ramadani imana ari umwikiriza wahtisaba kandi ari kuteka yongura hangana aza kumtashura gufira lahu ma taqaddama min dambi ruhanga aza kumusasira ibyo bembize omumazambi yakoze. Arikugambira mu ofisi ye Sheikh Abdul Kasure, Executive Director wa Ikra Association for Dawa and Development omurimbara, nawe yashaba abasalamu kongera amani bakeyeza hamwe no gukora ebintu ebirabahwere ruhanga okubasasara byone bashobize. Omuntu wabasibe tayomba nabantu era singo omuntu wabazo okuyomba naye obo kumutawanya Nabi yatugamba ogambe nti nasibye yaani omuntu okuvuga nti ana swa'im munange nasibye egamba tomuddiza bigambo nga bwe mbadde mukayana mukuume ennimi zammwe teriyo bino bye mbadde mubeera mu lwali ne mutuuka n'okuwemula naki okusiiba kukujja kufiira bwereere. Ekisibo ky'omwaka ogu kikatandika 2018 ebyokwezi kwa 2 2026 kandi nikihwa wiiki erukwija aho abasalamu omunsi yoona barashabire ekiro kikuru ekya Eid el-Fitr. Amakuru aga gashakwa Abdul Karim Sengendo ahabwa TV West.